Whaatala whātul wholonga manuia lo tātua tunuu, ina wō mai whoilonga te tonu asonga lua le neiva yaso, e whaafonga mai ele whaapoponga o tala whoi mea lo o te tupulu tātua tunuu I Samoa. O le letalia ina le fionga le whongwhatalai o le mauta le pāremene, le tuse a le isi vaenga o le whaatua tue le tua Samoa o tasi, o lo teita ia le fionga ia la auli le o te apolata e vau fosi, e ave ese ai le fionga le teita i o le atunu po o le pāremia, le fionga fia mena o mimata afa ma le isi vaenga o le pāti. Ma ua manino e le awala o lo fofoi na i le fionga papali I le whaafita hauli, o lo tasi lava le vang whaopufai le fast, ai ua lua o nei tū. Peitai na manino I saunoanga a teita I o vaenga I lua, e whailoa inga male autu stala, pe o na whaai loa foi le fionga ia la auli, le leto e whaingo fie le temine o na toe wha le leia le tūlanga o wha le tonu. O le ananga ia le mau ke kuku al kengi e wha mau po pono al wha kukuanga sa monga mai. O le arko inga fo koe fo e kuri a, kuri ming sky ko, kuri swimming sky suko. Where can we start to sui again le urale? It's been far beyond. O vel kukulingo o mulipola ma toe lupe ma le otra. O le aia se mga kuifo, eva ai le isu le kalanoa. Where is their human rights? Pa pēr le kulingo ming skalang lo. Ea me whare mea ngonga sau ale ora fafo. We had never expected from a leader na mako mofo fili kili. Kau avele kuno. Peitai o lulua I tawa fianga al pāremene I le nei tausanga, na whae lo manino e le fionga papalii le whongwhatalai o le mauta, o le ngase a malolo tula I mai I vaenga e lua pe o nei e tauli maina I ala tusi, e leo se mata opu le a wha pāremene, o le mata opu le patino I le vaenga wha opu whai, e le au sia I lana mata whaioi, ma e leo se pāremene se vaenga wha opu whai, o le pāremene a le atunuu. E na manino le saunuanga le fionga le tamaitai pāremia. O fionga I le whangstanai, mauta o Samoa. Le tapua inga le tunu. Ua va, le whanga va. I le vaenga whau whai o le fast. Lea e tu wai le malo. Na talia fo e le fionga la auli le wha aloalo, na ia talia ina I le saunuanga mātango fie mai le nufoa, e ale le fionga le whongwhitalai, whapea foi ma le taitai o le atunuu, fie me Dr. Naomi Mataafa. Mai le atua e whai matua oi o le tātou, whono usuri nei tai ao. Lau le to e tāwho I utu maau pe to e whalo le manoa o lewa umana, manu lau ti me uma le marelenga lau fionga le whongwhitalai. Sa noa fo I tamai tai pālemia, whai na mo tātou le asuna nei. E ui ua mahea le reporti a le komiti whaapāremene, na o lato su ala mata opu na whaamawina le masino I Iuni, e le whontanga le pāremene le tausanga ua mawai lua whedua sa fulma le wha, e ala ini mōni mauna tu ina tu e awhi e masiata video, na tu ina tu e le fionga le whaipule ia le ana Ronnie Porsini, e na ua whaamao nia le lafo, e whaini su e ngala e se la fonga na ia whapea tuai I le fionga, I lesa avea ma minista o whaatu angam whainga whaiva, o ia o lo lafi mai tua se tasi o wale si whasa le lau I New Zealand. Ma ua whaamao nia I le komiti sa whaia su enga, e lea whaamao nia tua inga, ma mea o mana ia tu natu, e pei o na iei fo I se whautuanga, mai I le loia silia le malo. Na whai loa e le teitai o le komiti sa o lato whaia su enga, se au lape mo lea la fonga, wa a fia ai le mamalu o le pāremene, e wha malolo ina mai le tonu aso whono. Sa whaari fo I manato sui o le pāremene, e wha atatau inisi o vaenga, la tu te si le fia leo ato tua I ta penanga le komiti sa wha atinore su enga. Ai na solo ia mea uma, e na watu lai le fionga la auli le o te plata e vau fosi, ma wha ai lolo na nganga wha ma ngalo le sui whaipule, ato ai ma le tu lalo le fionga le tamai tai pāremia, ma maua I le avano le fionga le whaipule ia le ana, e whafonga I naila na whaatu e senga I lumo le pāremene, ai maise o le na ia tua ia, ma whai ui naile whontanga I lo naso mua, I ata o le tau le leia,
ma whaamnianga ua tali le tuai te talo le atunu. O le whainga malanga whai u po le malanga moe o le wa o le Lady Samoa tu ua le wafu I muli whanua mo san lolonga I le afiafio le asonga fua. Na whememea I le pasese ma le totelo I la tau na whai malangai. E na ua toe le liu le waama toe foi mai le wafu. E na ua iai se wha le tonu. Na whae loe se mori maua le pasese I lau telefou. E le I lewa o na alu ese le waa mai muli whanua. Ai o lātou whaalongo ina se pa o tele. E fōringa mai ua oso le waa I lunga o se amu. Na mawhai o na toe le liu le waa ma toe foi mai. Muli ane na toe wha wau lava le malanga nga I san lolonga. Ma tau no manuia. E le iai se wha laventulai mai. E wha le o ano tele le mamanu o le atunu I le alualu maadi e pe ilunga o le au whai o I lantou ua pe sia I le siama o le tane vivini. E reporti mai te soifua maloloina na neiva yasu o va ai o loo a ngai pe ilunga le foi numero I lantou wa fia o se foi numero tele I lantou o loo masalomia ma tālia su e suenga. Ai o maua I foi manise to o lima na wha mawina le reporti e le o whaia ni o lātou tui pui e fesoa soani te te e tuai I siama o le wha mai. O le foi numero tele I lantou wa afia o le motu I upolu e maise lava I le tanwhatai a pia. Talu ai nei na whaalawi loa le fesoa soani le maloni usila mosa mo le soifua maloloina le whaatesi ma le tasi le miliona tā la mai o le a tele le fesoa soani o le seleni e le una ia le o le pui ngā whaal soifua maloloina I wha mai pesi I lo tātou atunu. Whamnuia le tuai fōwhanga le ni aso o tala fawia mai Samoa wha soifoia.